Mu gihe shampiyona y'u Rwanda igana ku musozo wa 2025-2026 ibintu bikomeje gufata indi ntera hagati ya Kiyovu Sport ndetse n'umutoza wayo Haringingo Francis uri kuvugwaho kwifuzwa cyane na ekipe ya Rayon Sport. Iyi ni inkuru iri gutuma abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bibaza byinshi. Ese koko Haringingo azabona uko agenda cyangwa Kiyovu izamugumana ku gahato hashingiwe ku masezerano? Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Kiyovu Sport Minani Hemed, nubwo Haringingo yasabye gutandukana n'iyi kipe ariko uburyo yabikoze ntabwo bwubahirije amasezerano. Mu masezerano havuga ko umutoza atemerewe kuganira n'indi kipe mbere y'uko ibanza kuvugana na Kiyovu. Bivugwa ko rero ashobora kuba yarasinyiye mbanziriza amasezerano na Rayon Sport, ibyo byose Kiyovu itabizi. Ibi bishobora gufatwa rero nk'utubahiriza amasezerano. Ibi bintu bituma Kiyovu Sport ifata umwanya ukomeye ivuga ko akiri umutoza wayo kugeza ubu ngubu. None se kuki Kiyovu yo idashaka kumurekura? Hari impamvu nyinshi cyane zikomeye kandi zishobora gutuma Kiyovu tsimbarara. Impamvu Kiyovu tsimbarara kandi igakomeza kumugumana nuko ikimukeneye mu mikino ya nyuma ya shampiyona, cyane ko yayivanye ahantu habi. Ubu ngubu ikaba ari imwe mu makipe 6 ya mbere muri shampiyona y'u Rwanda kugeza ubu. Ikindi nuko Kiyovu isaba ko hubahirizwa ibikubiye mu masezerano. Mu masezerano bivugwa yuko ikipe yose yavugana na Haringingo bagomba kubanza kubiganiraho. Ikindi cya gatatu nuko Kiyovu kugeza ubu ngubu idashaka gutakaza umutoza wayo mu buryo butemewe. Nubwo Haringingo rero yaba yemeye kwishyura amezi 2 yose yarasigaye, Kiyovu Sport ivuga ko bidahagije keretse nimba harandi amategeko yaba yarenzwe. Ku rundi ruhande kandi Rayon Sport nayo isa niyamaze kwemeza ko Haringingo ari umutoza wayo mushya. Ibi rero ntabwo byaba ari ubwa mbere Haringingo ajya muri ikipe kuko yayihesheje igikombe cy'amahoro. Afite amateka meza muri Gikundiro, abafana benshi baramwifuza ko yaza agahindura ikipe ya Rayon Sport itagihozaho. Ariko ikibazo ni kimwe, ese Rayon Sport yo yubahirije amategeko yo kumwegera? None se ubundi biraza kurangira bite? Hari inzira 3 zashoboka z'uburyo byarangira. Icya mbere, hari ukumvikana mu mahoro. Kiyovu Sport ishobora korohereza Haringingo akagenda, ariko yakwishyura ibisabwa impande zombi zikumvikana bakemeranya. Mbibutse ko iyi ngiyi ariyo nzira yonyine yoroshye ishoboka kandi yashoboka cyane. Iyo nzira idakunze hari inzira ya kabiri. Inzira ya kabiri ni ukujya mu mategeko. Niba Haringingo yakomeza gutsimbarara, Kiyovu ishobora kujya muri Ferwafa cyangwa no muri FIFA ikarega. Ibi byatinda kandi bikagira n'ingaruka ku makipe yombi, yaba ari Kiyovu Sport cyangwa Rayon Sport. Inzira ya gatatu yashoboka ni uguhagarara gato ku mpande zombi. Hari naho Haringingo ashobora gutegereza kugeza amasezerano arangiye akabona kugenda, akava muri Kiyovu akajya muri Rayon Sport nta kibazo. None se ibi bivuze iki muri shampiyona y'u Rwanda? Iki ni ikibazo kirimo ibintu byinshi bishobora kugira ingaruka. Umutekano w'amakipe, uburyo amasezerano y'abatoza yubahirizwa ndetse n'imibanire hagati ya Kiyovu Sport na Rayon Sport nk'amakipe. Kiyovu iri ku mwanya wa 6 n'amanota 39. Ibi bivuze ko igikeneye umutoza uyiyobora neza mu mikino isigaje. Iki rero si ikibazo cy'umutoza gusa, ahubwo ni ikibazo cy'amategeko. Ubunyamwuga n'imiyoborere y'umupira w'amaguru mu Rwanda bishobora kuza kuba ikibazo gikomeye. Ese Haringingo azigobotora ayo masezerano cyangwa Kiyovu Sport zerekana ko amategeko ari hejuru y'ibindi byose? Iminsi iri imbere iraza gusobanura byinshi kandi ishobora no kuza guhindura byinshi mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Uhagaze he kuri aba batatu? Uhagaze kuri Kiyovu Sport imugumane, uhagaze kuri Rayon Sport imushaka, cyangwa uhagaze kuri Haringingo ushaka yuko yakwigendera? Duhurire muri comment umbwire uko ibintu bikwiriye kugenda. Njyeweho duhurire mu zindi nkuru, ariko kanda like
making sure ko wakoze subscribe ubundi usharinga iyi nkuru igere hose.